Ngenxa yegama elithi Nishishina Ngijaja, sithole ukuthi leli gama lake lasetshenziswa omunye wabaculi engimhloniphayo we-gospel. Sikhethe ukuyisusa ingoma ngoba ibizogcina isiphoqa ukuthi siyisuse i-albhamu yonke. Sizamile ukukhuluma nabo sithi abathathe wonke ama-sales engoma kube eyabo, kodwa ingasuki kuma-streams ngoba abantu bayayithanda. Bathi abathandi ukukwenza lokho. Abaluleki bami bathi nakuba i-case besingayiwina ngenxa yezinhlamvu ezincane ezifanayo, kodwa ukugwema umsindo futhi kube nokuthula, sikhethe ukuyisusa ingoma ukuze nabo bezokhululeka emoyeni. Ngiyacabanga ukuthi niyakhumbula-ke ingoma engakhuluma ngayo la, uma ngibala ama-views laphana ku-YouTube, yayi-630 wama-views laphana-ke ku-YouTube, yagcina siphuma-ke naku-Spotify. Siyambonga siyambingelela Indufana Community TV la uKhuzani usibhekela udaba-ke ngoma yakhe ethi Nashina Ngijaji ukuthi luphume kanjani. So la ngifuna sikhulume ngepost eyabhalwa boma 3 weeks ago, if I'm not mistaken. Nasi isiqeshana laphana ezansi ngizosifunda nje kungekudala, kodwa lapha emasikele promotion ayibhale udaba nalo lithatha phana kwi-Sunday World, engabe yiyo nkosi yami, yes. Ithi umculo okhona uSenzo Khumalo usesole uKhuzani Mpungose ongumculi wamaskandi ngokweba ingoma yakhe. uSenzo Khumalo wayikhipha ngo-2020 ingoma esihloko sithi Nisheshe Nangihlulela. Lo mculi ukhala ngama-lyrics azo lezi ngoma ukuthi ayifani. uKhuzani ezingomeni ezingu-21 kwe-albhamu ayikhiphile, le ngoma lo mculi akhala ngayo ingu-track 7 isihloko sithi Nisheshe Nangijaji featuring Luve Asethembe. Yinkinga ezokwazi isheshe ilungiseke. Nansi ividiyo kuma-comments. Isource kuyi-Sunday World. Nakhu-ke laphana babhale ukuthi award-winning gospel artist, composer and kunendaba communication founder Senzo Khumalo has accused Maskandi artist Khuzani Mpungose of stealing the melody, composition and lyrics from his song titled Nisheshe Nangihlelela, which he released in 2020. Udaba lalunjalo sikhathi leso, mina nibona-ke ingoma boma 3 weeks ago yayisame 155,000 after 5 years. uSharon uthini laphana? Uthi okwenzeka ngengoma ethi Nisheshe Nangijaja by uKhuzani featuring Luve ukuze inyamalale. Nakho abantu bahlele bezibuza ukuthi ingoma iyephi or ibuya nini. Ingoma kunomculo we-gospel wakhipha ingoma exeshe ifana nale 2019, yaphuma 2020 ingoma. Le ngoma namanje ayikaze ifike ngisho ku-200k views. Kwathi ikaKhuzani esakhiphe eyakhe isidla abantu isidlule ngisho ku-300k emavini adlule. Yasuka indada yayosuka ingoma yathi uKhuzani kopele ingoma yakhe akayikhiphe ezinkundleni, iphazamisa ingoma yakhe le yango-2019, yango-2020 le ngoma ngingakukhohlwa lokho. Ebhadle emashelfini then yase iphuma kanjalo-ke isibheke ku-700k views. Besifisa uKhuzani Mpungose asazise ukuthi izobuya okanye sikhohlwe yiyo le ndoda. Ibuka kanje, nansi isineka la. Indoda phela yayilwela ingoma yayo ethi yena idliwe. So abantu ukuze bengadideki nangu lo mculi lo uSenzo Khumalo, ingoma le akhala ngayo le Nisheshe Nangihlelela, iyo kunamba yayo lena 159k, yaphuma ngo-Agasti 25, 2020. Uyikhaza ama-COVID-ke lapho. Umsebenzi yakhe kamuva-ke le njengoba nibona-ke lapha 8 years ago, 4 years ago, 2 years ago, 5 years, 2 years. Le nsizwa-ke uSenzo Khumalo ayizwani namamiliyoni, yabanyanya isidalo, ayiwafuni ukuwabona. Nala eminye imisebenzi yakhe-ke le boma 10 years ago, aney'hloko wonke lama-albhamu awakhiphile. Yabona nje amamiliyoni ayiwafuni, nama-100k nje ama-views ukuthi ingoma ngayinye ithi 100k iwanyanya ukubhubha. Asazi lapha noMose noJoseph ukuthi benza kanjani ngale ndoda ukuthi yena inyenye kangaka indaba zey'ngoma zayo ukuthi ishaye amamiliyoni. Ukuthi kudala yini asazi. Nale asithembe ukuthi-ke iyogcina-ke ikhuphukile-ke ifike lapho kumele ifike khona-ke, kodwa akasazi bafowethu. Umuntu uyena owaziyo. Indaba-ke injalo-ke, bekukuveza nje ngayo le nsizwa le ukuthi ena udaba luhamba kanjani. Senizwile iy'ngane zakho ukuthi ingoma ngiphumele ngakisabuya. uKhuzani-ke useyiriphothile-ke, kodwa kusazokwenzeka enye ividiyo-ke
ezolandela le mhlambeni ngichaza ukuthi ngoba sekunale nto eyenzakalile, maybe uKhuzani yini mhlawumbe angayenza ukuya phambili. Injalo-ke indaba-ke ebhalwe uKhuzani Mfukampunzi. Unfortunately ingoma-ke emnandi kangaka ayikho-ke, kodwa-ke impilo iyaqhubeka. Nisakahle sizodibana kuzayo sizokhuluma ngeke ividiyo khona la kwi-Indofire Soweto TV. Nisale kahle.